Juan mo banta Karina. Shalom. Papa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idenganiten diperbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba kesentendim simba diaidi, ibas sukuten enda. Amen. Renungan tasidarian, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul mengelampaui narap healing. Si bagian ido kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas Heber bindu 13 ayat 20 so ayat 20 sada. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-20 sadakan si mendok. Da ibereken debata benani dame, imo tabakene Karina si merandal, lako menguwe lemo Athena. Janah da ipetupung debata merkita Yesus imo banta kade lemo Athena. Nipoji mo Kristus sohmi aman sumendah. Bapa inang deket kita karinana, bagian dari en, lot sada kata si cemal kita begeken, imo kata healing. Kata healing si tempu gabe ibetoh jelman terem. Kata idi mula i bahasa Indonesia, si merlapaten imo mengido masih ate. Kata enda nggatingo ipake jelma mula mengakapkan lejah. Odalot pengharapan barang botong. Mermacam bagengo mula healing. Tapi dos ngo tujuanna. Merkitekan healing, boy ngo sadakala mengketedohkan geluhna balik mi geluh bagian cemalna. Ilapihan simbadia pe, lot ngo merbagi-bagi berita tersenget healing. Tapi si tuhunna tersenget healing simbel gahna kalon ibas lapihan simbadia, imo berita keluahan si masa ibas Tuhan Yesus. Merkiteken Yesus masih ngo ate ni debata mendahi jelma, tikan dauh jelma kumerna dosa. Tapi masih ate ni debata, oda pelin soh misi. Surat Heber menuratkan, imo debata, memereken Karina si merandal, lako menguwei lemo Athena. Kita idah i ayat pe-20 sadaken. Enda si merlapatan, mengido masih ate oda ngopelin kipake persauran silot, tikan arnia naik. Permasih ate gabe sadadalan Tuhan dinalako magahkan bejelma. Asa mengulaken kade lemo Athena. Mendahi kalak si percaya, permasih ate oda pelin pasu-pasu. Tapi sada kesempatan ngoi asa gabe dalan pasu-pasu. Pedateken mo kade sini bereken Tuhan. Tikan ibere banta sada kesempatan lako healing barang pe permasih ate tabakita. Maseh ngo Athena iperkinin juahi kita. Leja jalah botongen. Persauran oda nelot pengharapan barang pe pandemi. Masih ateni Tuhan mendahi kita, asalot ngobanta kesempatan dinalako mengulaken kade lemo Athena, deket gabe dalan pasu-pasu. Bersodip mo kita. Ale Tuhan nami, naing kuantusi kami mo katamu idi, tendim simbadia idi mo memasu-masu kami, ibas pengantusin nami narap katamu hidi. Ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo mo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana. Juah-juah mo banta. Shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.